Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos, semoga merapat bos. Iwa eko udah gede bos, gini bos, bisa dilihat nih live bos. Iwa eko udah gede bos. Ayo Pak Beni, mancang Pak Beni, sawirare ini Pak Beni. Nilane eko udah gede Pak Ben. Si anak wong telu iki. Tiketnya saya ketemu. Sak menit-menit lagi wae. Nah, iko ngomong itu. Oh, akeh bos Pak Ibu bos. Ora umum jan. Iwa ora umum. Iwa wingi go gede-gede bos. Bisa dicek nek live bos, go gede-gede wae. Tiketnya saya ketemu untuk hari ini. Ya, wae iki sepilan iki wae. Go gede-gede bolo. Gak sangsuan monggo merapat. Jane wong telu lampak sik longgar. Uramine sik ono. Monggo merapat, sekian terima kasih.